ambao wanacheza mpira wao. Enzi vikundi viwili vya vijana ambao wanacheza mpira wao. Wamoja wanachezea kupe Afrique, wengine wanachezea kupe Dimonde. Wamoja wanachezea kupe Afrique, wengine wanachezea kupe Dimonde. Tuone wengine wachezaji bora ambao wanacheza kupia na kuingiza bao kwa wenziwe bao. Tuone wengine wachezaji bora ambao wanacheza kupia na kuingiza bao kwa wenziwe bao. Katika kuingiza bao kuna zawadi kubwa kwa wale ambao wameingiza wenziwe. Katika kuingiza bao kuna zawadi kubwa kwa wale ambao wameingiza wenziwe. Tuone wengine wachezaji bora ambao ni mashujaa wao. Tuone wengine wachezaji bora ambao ni mashujaa wao. Yesu Mwana wa Mungu pamoja na yule ibilisi wa anga. Yesu Mwana wa Mungu pamoja na yule ibilisi wa anga. Yesu Mwana wa Mungu pamoja na yule ibilisi wa anga. Yesu Mwana wa Mungu alitumika hapa duniani miaka 3 na juma moja. Yesu Mwana wa Mungu alitumika hapa duniani miaka 3 na juma moja. Miaka 3 kwetu mataifa ambao Yesu alitumika. Hakuna wokovu kwetu mataifa. Miaka 3 kwetu mataifa ambao Yesu alitumika. Hakuna wokovu kwetu mataifa. Lakini katika juma la mwisho ndipo tulipata kuokolewa. Lakini katika juma la mwisho ndipo tulipata kuokolewa. Tuseme aina za misalaba ambaye walitumia zamani sana. Tuseme aina za misalaba ambaye walitumia zamani sana.
baye walitumia zamani sana. Unaineza misalaba baye walitumia zamani sana. Warumi walikuwa na msalaba wao alama ya mada. Warumi walikuwa na msalaba wao alama ya mada. Wageni walikuwa na msalaba wao kama mti wa kuchongoka. Wageni walikuwa na msalaba wao kama mti wa kuchongoka. Wainani walikuwa na msalaba wao waelufishe. Wainani walikuwa na msalaba wao waelufishe. Wayahudi walikuwa na msalaba wao kwa alama ya kuongeza. Wayahudi walikuwa na msalaba wao kwa alama ya kuongeza. Lakini msalaba Yesu alilamba ni huyu wa Kiyahudi kwa alama ya kuongeza. Lakini msalaba Yesu alilamba ni huyu wa Kiyahudi kwa alama ya kuongeza. Akiwadanganya watu akisema Yesu nimemuacha juu ya muti, hajui kwamba alitoka kale. Shetani aliingia kuzimu akiwadanganya watu akisema Yesu nimemuacha juu ya muti, hajui kwamba alitoka kale. Wakati Yesu alipokata roho, giza ikawa katika nchi yote tangu saa 6 mpaka saa 9 za magharibi. Wakati Yesu tangu saa 6 mpaka saa 9 za magharibi. Hapo Yesu kaingia kuzimu katika laelesi kakutana Shetani. Shetani akakimbia kamunyang'anya funguo za kuzimu. Shetani akaingiza paradiso ilikuwa kuzimu, sasa imekuwa Yesu mwana wa Mungu amechezea kuketi ng'ombe, amebeba kikombe. Yesu kaleta ili ya waaminifu, waliyekuwa kuzimu Shetani kaingiza bao. Yesu kaleta ili ya waaminifu, waliyekuwa kuzimu Shetani kaingiza bao. Yesu kaleta ili ya waaminifu, waliyekuwa kuzimu Shetani kaingizwa bao.